Manong, siniswerte ka nga. Meron tayong pick-up prize and I win a string bag. Si Manong, ginatindoan niya ako niya windshield bag. Si Manong, unang kuha sa akong yung prize. Si Manong, kuha niya akong string bag. Yay! Thank you very much, Caltex. Oh my gosh, this is so beautiful! Abi ko string bag lang! Thank you! Ay, grabe. Ganda talaga. At ngayon wala pa naman akong bag. So, I'll get to place my bag. There, I got food. I got banana and apple. Yung power bank ko. So, I will take it out of the plastic. Papasakin lang siya ng buo. Dito, kung magkakasya ba? Bakit nadulot ako ng bata? Ay, kasya! Kasya! So, we're ready to go! Thank you very much, Caltex! Bye! Gosh, this is so good news. I just received a message that my movie ticket from Arla is now available. So we will go at Festive Walk Mall Parade. O, diba? Bali, this is 8 pieces at 10 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abi ko ganingin pa amanan ako ni Manong. Pero okay naman ang hambalan niya ko nga. Thanks, Guaps. O, diba? Nagwapawan niya po. Biskan wala sa mask nga. Excuse me. Wala ta kaabot siya. Sunod. So, nag-stoplight luman. It's 112 seconds. So, makaunti pa. So, there. Proof nga naubos ko. Pag namin, ang tinapay ni Manong. Si Mama claimant sang Arla nga free ticket. Ano gin bakal mo ma'am nga Arla nga product? Ang choco na ano siya. Choco na milk. Then spread. Ay, parota and, spread. Powdered milk. Pero kami yung ma'am, powdered milk kag spread ang isa. Nalipat ko. Nagalanta ka mo sang akon nga vlog sa Paniwang Times. May nakita si Manong nga Arla. Ha! Si Manong, thank you Manong. Yay, thank you very much Arla. Excited na ko. We got 2 tickets. Si Ma'am may ka-date. Gini mo February, Ma'am. Actually, sa December, para naman yung buy. And for February 14 na lang. Ma-date niya si Ma'am yaya. Kuya si Nanay lang ako ni date ya. Sign na to! Yay! There! We got our ticket. That's good for 2. There. Any movie ni siya, ma'am? Yes, ma'am. Yeah. Alright, pati yan dito. Wala expiration. Yay! So, thank you very much, Arla. And thank you again, Mana. Sige, ma'am. Enjoy your Valentine's. Thank you, ma'am. Yeah. Festive walk ni siya aring Arla nga mga products. There. Samo ni siya akong yun bakal. Tapos, ang ila nga spread. Namit-namit ila spread.
Wait lang, hindi na nila spread. Na! There, amo ni siyang bakal ni Mamo. Chocolate milk. Sila nga, full cream milk. There. Ah! Yun ang spread nila. Kami tila spread. I tell you. Wala pa kamo katilaw, bakal kamo sa ilang spread. Yay! Thank you very much, Arla. Festive Walk Mall. And of course, we got Caltex. Nakuha natin kagina. Oy lang taway nyo ho. It's so beautiful. May ara kita dirigiling nga secret pocket. Slip-on lang siya nga style. Naka-velcro lang. Kag pwede nyo idagdag ang inyong I got the key. Dagdag ko lang siya ang may secret kong pagkaon. And I was looking for my phone. Kidri ko siya kagina. Ginabutang. Ginakaptang. Bila akong phone. No? Sorry for that. Then, may ara kita ang atong yung main zipper. So beautiful. Kaya nadumduman niyo ang bali ko to, diba? Addicted ako sa mga beautiful niya bags. That's why I'm really happy. Because I really thought, string bag ang nakasulat eh. Na string bag siya nga string. As you expect, diba? Pero like, hello, shoulder bag nga one-sided shoulder bag siya. And there, you got the second pocket. The main pocket and the third pocket. May po gini siya. And what else? May pang-apat pag diri sa likod. Na, iba, bongga, ang Caltex kung mamigay. Thank you very much. Mayo lang, may Caltex kami. And of course, may ara pagid ako nga na-discover sa sulod sa akong wallet. May ara ko gali ticket. So, I don't know if kaya pa ni siya. Nantawon ta, mabisita kita balik sa SM. Kag i-check kung pwede pa ni valid pa rin aton nga mga rides. So, there you go. Update na kon kamo by February. Malantaw kami sini ni Mother Dear. Kung hindi man siya pwede, then I don't know kung sino ang mas swerte nga. Makaupod ko ang lantaw sini. But I guess, nanay ko upod ko. Well, kaya aramon bubuit. So, I don't know kung ano nga mo nantawon. Kag, let's see kung maka-rides kami sa amon ng bubuit. So, thank you very much for joining me in this vlog. If you are new to my channel, please click the subscribe button, ring the bell, and be vigilant lang tayo. Dito na yung mga virus and everything else. So, just protect yourselves and ayun, stay safe everyone. Thank you very much. Subscribe. Bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang langganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!